Mami mo akwa bene so Adom TV Badwam Jumadi health tips eso eno na woche ye yisi hodi nkomodo adade kosi fiada na simenum bia dim de fo boy ewo topic ahodo mu na woche we mo ye cerebral palsy na eno a Esther esi jeche bia ni so de ma ye na ye ba hwe courses no e de pa na decide eba mame na endpoint ase na da roma ene de Jumadi yi ebrewo wo ye we bia no frɛ no Dr. Wadaje ne mrese obetio na wama ho akwanche ne afutuo ene apomuden so 0244867068 obaye stage na edwa ye ne netwa so na wochi enkomo obaye mo akwaba ye na se no abo le tofa ma na mo questions bebre ba minim sa de chia ye beto asumti no na me fa enwo ho na ede na de ba okay ye nyin se ni mu ana se de na course nti be ma kwada wonim hye no konya problem eti say asem na ade potin de cerebral palsy ba no sana make say e damage to the brain say bibi ekọ ha adrenal na ebi wo hono ma genetic malformation ibon ma ye wo abofa ni o develop wo awodi animu no enyama bi maybe either say mama was exposed to some radiations. Okay. If you want mama, it drew be an answer say offer. No, I quack for one man in Saint Sepuno, not only so on him. Okay. We were only so maybe near from being a ya. Not to turn out of Toton drew bianum. We were calling them drew be handy. Each could be who say in say, now maybe in a bear 5 months. Hands, maybe in drew be a one no. Those times no. Na ansha yen empenye nyina but ansha na senya brain no ebe develop ewo ye phone mu no na akoto chima kakra emiti won se na ye be wo abofa na bi wo ho no ebe wo abofa no na meti ankasa kwa ye kitikiti ye fe na microcephaly so wuti ni so adwene kra so ehye mu no obi also so I fe bibi hydrocephalus don so be ye be wo no e be nkope no enukwapo ita no tra scan to be mutumi hu okay bon se na ni ti no ye kese eno ewo ni enti ye kese ye nsuo bi ewo se anka efimu a entumi enkwesa ne koba sa nti eni nyina na ma pressure ekọ adrenaline so nti bi wo no ma ye fumu no etimisi say abofra na adwene ni develop ye nti no be wa abofra no na abofra na enya cerebral palsy ebi wo so a ebe develop ye wo ye funu mu nso awo ni mu no na ohaw bi akoba ebi wo no ma prolonged labor and say ebi wo no ma abofra no busna code na chechire nti na ontumi humi ye po ye funu mu nti ebi wo no ebe wa abofra no nse mpempi no nurses and the midwives job abofra wo abofra ba ye na ese osu but even abofra bi na ye be wo no na onsu timu se na midwives na mo mi o meni se on be ye ma abofra ne su abofra osu ne che se onya su ne se ohome pe na ye se this my nyamdi kan se ya adwene ne wo ho no ma every time bia enya frama enya oxygen intino se abofra na ensu a bo so mbehwe na ne homie ne so ensi susu a bo ze kuku no wakoma ne oxygen nti bi wono ma se o ma ntimi anye ne ntenten na ma ne oxygen nti na no so ensu a bo se na satan ne nyina na adwene no enya oxygen ye nti na a start ye den ewu nti odo se ye wo no anka o hye ye funu enya problem but awo ni mu no from so bitumi ye den eba na ama akwana koyeden akonya cerebral palsy ebi also so a akwana yotumi akola ne wie na maybe 3 days akwana nya jaundice severe one ntumo so de no hospital be ka se man no for bebre but ebi on me na very severe mpembi no se o man no for bebre ni we na abon se na ayoki but a severe type ebi on ma etumi ma affect brain no kakra nti on be treat no all right tata no hu insunsanso bia but ebe time obenyi no ata obenhu yan to aso nyame ya aduma ochina edo so ochina fa no ehase ma ye da se papa enkomo no mehu se wani age ho yentie ni ye pa na emoye na yenyinsem mu no yenye very careful obi kura de obeka se wanye hwio no hospital no ne do ye ni bibia so still and they just nyame and you share na bisa no fasedama endpoint homeopathic clinic na daroma
na de ebro wo ne number no wo screen na se frɛ no na de ha wadwen e kire wadwen ene ne ni hu nkomo adekwache ne wo nkwa a ochena e beto so